Akiaria thutha wa igongona ria mitha kanitha-ini wa St Peter the Rock mwena wa Thika, muthikabu munene wa kanitha wa Katoliki Philip Anyolo nimoritie mutongoria wa ngwataniro ya Azimio la Umoja Raila Odinga gwicurania keri uria kihonia kia mateta maria namo kingioneka hatari gutafania mururungano. We are now appealing to all Kenyans and Kenyan leaders across the political divide that we must humble ourselves to sit, to talk and dialogue in order to find solutions. Anyolo oho akiuga ona gutuika ni kihoto gikatiba kururungana, katiba ndetikiritie kuhuthira hinya guthararia mihango ya thirikari. We have appealed and continue to appeal again to Right Honorable Raila Odinga as a person and to the entire opposition led by the Azimio Umoja that we should not give space to demonstrations that risk to turn into violence, nor marches that aim at insurrection and mutiny. Ihoya otarere giikio ni gikundi kia atongoria a ndini guku Nairobi magitongorio ni muthikabu Josephat Kariuki makiuria thirikari gutigirira ngui itineyumiria hindi ya mururungano wa rucio na oho kugitira a Kenya. Hindi ria njogu igire irarua andu aria meguku thino nio makoragwo makiumia tondu aria no maice ndege na mathie no mahote kuafford mathibitari manene. Riu guku murwaru witu na twaragwo thibitari na wheelbarrow na ngaragu no wewera ikinyiriria andu koguo ingira mundu wa kawaida amenye ati gutire faida arona akiumira nja guthi kwandamana. Anake kuma Njiro, anake kuma Kasarani na kura kuonge guothe nginya Kayore, Embakasi Central, Embakasi South guothe ni twamahoya ndeta muciari na tamamuo na tamutongoria ukoretwo ari itura riri agitumikira andu anake othe ni twamagiria matigathie maandamano macio. Kaunti-ini ya Mombasa atongoria a ndini matinatigĩrĩrwo onao makiuria ngwataniro ya Azimio la Umoja kuregeria murugamo wao kuona kwa ihinda rĩrĩ bururi ugumirwo ni nditi kiondorita. Ukikosa jambo lingine lolote kesho, kaa nyumbani, piga magoti, omba Mungu atupatie amani na awe pamoja nasi. Maya mokite riri gikundi kia onjoria kuma guku Nairobi moritie thirikari gutigirira biashara ciao ni ciagitirwo makiuga mari na guoya ati indo ciao ciahota gugathukangio hindi ya mururungano wa rucio. Ukileta demonstration hapa matatu zinakuja hapa, biashara zimesimamishwa, wachuuzi wako, wale wanauza wako, wale wananunua wako, tutafanya namna gani? Serikali kama mnataka ushuru, ile VAT ambayo tunalipa hapa kesho, you protect our businesses in Nairobi. Tunauza vitu yetu na hatutaki mtu ile atakuja kuharibu kesho. Onjoria aya ona kuhanira uguo ni maimetwo marua ma gugatafania mururungano wa thayo muthenya wa rucio tauni-ini ya Nairobi. Tunajua hao pia wako na haki yao ya kudemonstrate, lakini pia sisi tulikuwa tumekuja hapa ili tupatiwe permit ya peaceful demonstration ili tujue vile sisi wenyewe tutaweza kulinda biashara zetu. Hadwini Hakameme TV, Jitagogena wa Waduro.